Pohnpei wow kisanan kan konanalang konan kanyay ko wow choro rang sa pimachay kopna Korean kopna speaker and legislatures song kopong labala labalabakan nan palien chiyak momot so government to chon Pohnpei sa Pachawan ko ran korosong nan sa pimachay rong ramot ngay sa ni Nicholas meran pachawan kalaya kupurakan autapen sa pimachay rong ramot o ya cara lain sa pagmachay rongkan kayo sa West Nation sa Rotary Club and Pohnpei, Koreao, Special Education Week, kasilumen kapasa na dito kayo silasid, and kapinsalit sa mga kubutay sa tumaw o katayo sa pagmachay pranmasan ng Pohnpei. Rong sang kolonya win Pohnpei, pengen rong na sa pagmachay kay Pohnpei kasi wanalati yung rong, makasalita ang pengen Rotary Club and Pohnpei. Pachawan tara ray chungal. The nation kay sawa sayo, ang kankan school and Pohnpei, the Department of Education, ye stop sign kay ho safety fest, puyang kap sawa sayo ray sarikan, ang aray kan kotse, alakan o ngaray wasan ka school. Korea wing sa was detonation pilpachota sang paluwat ye o palian challenge search program the GSP sa was detonation wat ye Amazon fire table lima when yang uyane pisakis o ngaray sarikan medanyang choweta o kwaita na siya spelling bee and school watch. Korea wing sa pagmachay mga rahnwet palian rong na sa pagmachay region Pohnpei pipachawan alati rong makasalita na kanyang special education kankan school and wing Pohnpei pachawan niya regional program and special education week nan panwat sa niya prediay sa klimaw len niya prediay sa tumaw and pangya kutriyay sa kriyaw nan program and special education week Wasa chocha merai sarien school kan me pacho tan program wat pacho ya ye sabon me chay option kopna and when Pohnpei legislature USN Pasig option president television o wasa chocho kai nintuan tang na sansan me program and special education pachawan chaptanan ka kutuwa sa kayo niya irai sari Skola Bukurnya, Mechaweta or rahnwet, Pohnpei State Special Education Program, Pachawan Taulacha, or Pachawan Yara Jumal Sapis, and Apali Irai Sarikan, or Irai Sari, Pachawan Chaweta Program Watch, Irai Sari, Panapurya Command, Nanwin Pohnpei, Mechamal and Kilkapalin and Anchoro. Kasiluan sa pagmachay mga rahnwet, yemen kapasa may pitokan silan kapinsalit sa mga COVID sa tuwaw, pali makin pachawan na pali. Tokan silan kapinsalit sa mga COVID sa tuwaw, may pachawan sa karapo ipakon. May rayla ramasakan makakirmiyang kaski o pachawan alit, tokan silan kapinsalit sa mga COVID sa tuwaw, sang sa parlimaw. Lel samparay sa puso o sang ramaslaw samparay sa kuwalong pachota. En bilpachawan sansal, may ray niya kan medisyan kaknyang koskita pachawan alet token slasibot. Token slasilen kapinsalet sa mga COVID sa tumawat, kin pachota publical palpalyan maunian Pohnpei o nitispenser yan kolonya. Palian publical kan pachawan resta kelawal unimansang lelak limawin saujek sang niat lenyalan orang kaunok sang kelawal walak unimansang lelak silo murin sawas. Karas naman yang bas kita pachawan ala tokan silan kapinsalet sa mga ko pitay sa tuwawat prananana o kita taropa
Mon toka pachota. Toka insilasilen kaping salet so mga kubite isak tuwawat kun pachawan miyang mitwa. Sang nagawait ang palyang US Central Court Disease Control huniyan insilasilen kaping salet so mga kubite isak tuwaw. What so chakapar? Apol parara bachpachon percent tuwa isak tayo poncheo. Non-robot makinpachota sa palyang Pohnpei State Vaccine Administration kasaleta meleleto ni May siluan karga kutuloy sa priyaw kaya laragasan Pohnpei kan mekachkiyar tapachuana to kansilasid en kapinsalet so mga kubite sa tuwaw kayo and the first dose and Moderna o Johnson & Johnson pachpachon percent isisak walu Korean tok and Moderna pachpachon percent may isak walu koros kanakala to kansilasilen Moderna o Johnson & Johnson pachpachon percent isisak tuwa hawon yan silasilen Pfizer mga raiserikan kayong the primer dose pachpachon percent may isak su o irailakan makanakala to Korea the second dose pachpacho ni percent may sakit. And pilpachawan sansal maramos kaya sa palman kumuniyan sila sa sulong Moderna vaccine o Johnson & Johnson o Pfizer na ang raiserikan. Moderna vaccine pinpachota pakriya na narayang ramay sa kwanunan punga Johnson & Johnson pinpachota pakiyokcha o Pfizer pinpachota pakriya na narayang ramay sa kayunan punga. Kain sarlan sa kulmachay roan rangot siya ipan masanlangan Pohnpei uungalangal taan pachpachan ni PJ upon silukulap isak minute tayo sa piso na isang ulal taan pachpacho ni PJ upon tayo kulap tayo minute isak silu rin sa waso uungalangal taan pachpachan ni PJ upon kulap 12 minutes 5 isak yung nipo. Rahnwet learning software rahnwet cham pan pachpacho kalimasa o pan pachpacho kim maile isak limau nanawae o pan miya pacho masul o melenan sakot niya learning software niya silang pan pachpacho kalimasa o pan pachpacho Numaile isak lima lefri isak nanawayo, tan miya pachaw masul o pankak miya mulenay sakot. Niya po tan kachipin, pankak miya pachaw masul o mulenay sakot. Ang tan pachpacho, kalimasa o pachpacho, numaile isak lima lefri isak nanawayo. Walang ranaya pachpacho nitukuri. Walisak wano, walang ran may saman ranmot, pachpachan ito garisisak wano. Wan sa songan pachaw mamuratunan rayra na orisak tayo, pachpachaw ni insis. 0.6 walu o wan sa songan pachaw mamuratunan sampung watch. Pachpachan ni insis 0.5 Pohnpei ramar sang pachpen. Kulak wano minisilisak wano min sauchik o paan prom salam pachpen kulak wano minisilisak tayo naman sa manlakap. Main ko yung machakan autapan sa kulmachay roan ranwat kalanganan kumran koros o kasalilyo.